Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na da bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Aha, too much GH. Ekes kapa any medina Ghana wa halo jumedie ena wani eguso a wo hwe na abusua for ye bowra ensem no hotel to sense wo mu behia say ye betwe ensem no sre ene abasa na be bia de da no yentimi emfa ento na free antom ye bowra ensem no emu no December 7th, that was last year 2020 ena Ghana for no ye community memu for ye nyina ye to something ahomache anadofa ekoko gina ye say ye koto aba de amama mpanyi ene ebiem nso mpanyifo a yesusu se wo mbetimi abu ye man no ne ye constituency no na abusua bra ye kokoto aba no ewie ye achese na ye hwe ni mu se ye maame Jimensa a oye EC boss obeba be declare na ye ni se ade achi a wodi 8 ena na wo beba aba be declare hwe ni mu a wantimi amba na no ena on the 9th obabonte ebebeye ni declaration na ni declaration no emu no na ode betu eja say his excellency na nadu dankwa Akufo Addo wono ena asan enya franka na so wasafa wo man no akonya no asa edisu ebim na no na ankoye amfama NDC amanyoko no ema achesementi mo wasi bebre sorry ye tamale kuma say ene enkran potemo kwantempo so ene demonstrations ene ebiem nso no de keka ho de ene ebi ekoso pa eye ni obewu na wo mo sheka ties wo mo boko jan na ma ye kwantempo eso ebotwi dom ekokopie mu wo EC headquarters ne de keka ho ede na ebusuafo esewani sese ye ka ede echo na sa basa ye ne mentime ho ase ya na ekokoso ni nyina no na de Ghana for dodo na ne MPP amanyoko no dodo na ehwehwa NSF so wo mo fro say NDC for na make to be precise wo mo fro say ye abato no ankoye amfa amom no mu ni say easy mistakes e bia wo ye ewo nyoma bi mu ni ntino ye mampanyi na nadanko Akufo Addo won sem fata say obedi wo man no eso edia ene mo fo mo petition enko to ye Supreme Court enim na Supreme Court enye hwehwemu say de be ya wo mu ebetimi ayeden ahwe ensemu nenya atentine ni etimi akoso na enum na akwakoye say ndisi amanyoko no etwetwe ye wo mo communication ye kasamafo ye samijemfi babontin de binsemi be to just say nye Ghana for and as MPP for the bachelor wo mo say wo mo kokota na say ye demonstration de wo honum court de a decision open na wo ko na enum na just on the 30th of December 2020 inyaneti ye ese ndisi amanyoko no de wo mo ensem akoto Supreme Court enim se wo mo hwehwe ensem mu ema no na abusuafo ene de ya me no wo kase de na chese ene ye da court esi na yese wo mo ebe tie ensem ana se nyoma wo mo de ababu apono so no wo mo de ebe baba tu dia na se wo mo be pensem ye hearing no beginning ene day and court hearing na efa abato moment me wan say sorry ye ni nyina no ene day na chese sa nhihwede no start ewo ye eso a Supreme Court ebe hwe se eyampa say NDC amanyoko no chese wono first respondent na ebiem nso no ye na nadanko Akufo Addo no so na amanyoko ye MPP a wono so ye second respondent no de ye de ababetu edwa say ye maame Jimensa the declaration of the results on the 9th December no na ye invalid and say enyo correct no ye sa na etie ana say enye sa na etie na ensem a ye mampanyi Mahama de ene na pamfo de ekoye no wo mo eje eye Supreme Court say enam say de nioma ekwa wo mu ni say enwiemu ni ntwagu mu ekoso ni akenkan a wo man kenkan ni die ntinu wo mo esre say rerun krampo ene bekoso a wo mo enye emfa ema wo mu a enu ntie na dai court atena eye asia wo mo ebedi asema na so wo mo eba ababeka eye ensem na fa eye nkrata de ediwo ni diso ahwehwe mahunu se complaints are aba any ebiem so nsem a aba after the complaints
say EC Katani ma Supreme Court NTM NDC amanyo ko no wo petition ne won koneba no say wo mu bedi so say wo mu endi so ene dey na ye be hu de ebe koso enyina a che say ene ya wada ya 14 January 2021 and a court ADS was a woman started hearing a document ni nyina and omudi gwagogu ya apno so ebiebie mu akenkan mu ehunu nanso so abusuan for say the enim no judgment die ye omo ebe deliver say ya court hearing no ekoso koso a da ye be declare na say judgment day no ebe ba no on the 10th of February according to rules governing the case no and so on the 10th of February 2021 and a judgment ebe delivered say ye be hu say the pasumesi the petitioner or they eba ye no ya som na enunti yusi ensa enhwe say abato ne besa to no foforo ana say the pasumesi the petitioner they eba ye no yentimi ensom enti na che say the yesi e mampanyi na nadanko akufado ehne no eno no yusi endi for wo bebi enti yini nyina mu na busuafo ya so elder from ye ni edi eche de ebepie mu edi free Supreme Court ababia efa petitioner NDC for edi akwakoto edwa ajeso wo mo ekasa edi afa abatwa ye to ye that was 2020 a wo mo hu say inwiemu ni nyoma bi akoso no there was no transparency no nti Supreme Court enka bi enfa mom ye ni edi eche na de be free ma babia no me de beba abasumo na me di ese no subscribe to channel no se wonye ya like your videos na share all the social media platform and so follow your IG page, Twitter page, so @TumaGH_ and if Facebook @TumaGH. Ekeskapa enemy that's the name. Yebesanation. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura